ukuthi zihambe kumele fast. Ufast. So wena ungachaya ibhodo khona la. So lapha awudli lokhu zina. Hayi uvele inyama. Ibeef. Beef vela. Beef vela. Njengona nje uza ngithi ufastile nje. Mangifastile nje zonke izinto nje vele kathinti. Alright. Yona wes. Alright. Hayi. Uright kakhulu. uJesu athi uyabona izinkomo amademoni akuzo lezi zinkomo lezi. Yikubona nxa abantu behamba bethi uSathane lempondo. Akumelanga uJesu akamfuni umuntu othi nxa ezilile adle ibeef. Akayithandi leyo nto. Akayithandi. Is demonic. Ngoba impondo zirepresenta amademoni. Inkomo uSathane bamfaka impondo. So inkomo vele ngamademoni. So uthi la abadla inyama vele nje badla. So uJesu akayithandi lento. Akayifuni ukuthi abantu badla inkomo. Akayifuni. Uyibhalile lasencwadini yokuphila. Ufuna ukuthi uJesu abantu abangazilanga badle njengami. So ngadlela ke mahlalela. Hayi ukuthi vele sokuzahle kube ukugcina kwami ukuyidla inyama. Ebona ukhuluma kanje. Ezilongo uhlangene nelizwi likaNkulunkulu. uJesu uthi akufanelanga lidle inkomo ngoba zilempondo. So wena uyayidla kodwa phela. Mina ngifast. Okay. Umuntu wamasiko. Hayi makunjalo kuyile ndlela. Hayi ukuthi vele sokumele nje ngime isikusela. Namhlanje into ethi move vele ngeke samidla phela. Usathane la. Usathane. Hayi ngiyakuzwa. uJesu akayifuni lento. Hayi ngiyakuzwa.